yagiraga ubugome n'uburyarya ariko niwe bishimiye gushejagura kandi ariwe mubyeyi w'imitima kandi ariwe mubyeyi w'imitima yagiraga ubugome n'uburyarya ariko ni bishimiye gushejagura kandi ariwe mubyeyi w'imitima. Bwana sifiwe. Yagiraga ubugome n'uburyarya ariko niwe bishimiye gushejagura Samuel wa mbere ibice 18 murongo wa 7 niho dusoma honyine. Samuel wa mbere ibice 18 murongo wa 7. Samuel wa mbere ibice 18 murongo wa 7 aravuga ngo muri iryo singiza abagore barikiranya bati Sauli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Amen. Kadusubiremo. Samuel wa mbere ibice 18 murongo wa 7 haravuga ngo muri iryo singiza abagore barikiranya bati Sauli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Amen. Turahimbaza Imana kuba hano subwa mbere tubaye muri iki gitaramo kuko natwe tura banyamuryango bacu. Dushimire president wadutumiye ndetse na staff n'abakristo bose muri iki gisagara. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Amen. Dushima Imana rero kubo Imana ikomeje gukura mu bwiza ijana mu bundi, ariko nanone tubwira abantu babaye ko Kristo ahari kumara imibabaro yose. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo niki dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi. Niki dushobora kwigira ku buzima bw'umwami Dawidi. Niki umukristo ashobora kwigira ku buzima bwa Dawidi. Niki dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi. Ntabwo dushobora kuvuga ibintu byose bishobora kwigira ku buzima bwe, ariko byibura nagira ngo tuvugane bikeyi by'umwuka yampaye. Nawe ufite ibindi ndetse hari n'ibindi uzamenya mu minsi iri imbere kuko Imana izagenda iduhishurira. Dawidi yari umwana wa 8 mwabo. Iyo kwanza ubwo buzima yisanzemo kuba ari muto mwabo byasaga nkaho ari itegeko rimusaba kwemera kuba muto. Ntabwo yigeze ahitamo kuba muto, ariko yisanze hari uwo murongo wo kuvuga ngo emera uri mutoya. Aba muri ubwo buzima yisanze kera ari muto mwabo. Yagombaga kwemera ko agombaga kuba muto kubera ko yisanze ari muto, ariko byarangiye abaye umwami, aba umwami w'imfura yo mwabo. Harige umuntu yisanga hari ibintu bimutegeka kuba muto, ariko iyo ukangutse mu buryo bw'umwuka hari ibyo wanga ukicara ugomba kwicara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haraho wicajwe na natire n'amategeko yo mwisi, haraho wicajwe n'imiryango cyangwa ibindi bintu, ariko nanone hari ikindi kibanza Imana ishaka ko wicaramo. Birashoboka ko ubuzima bwawe bwo mu mwuka hirya y'ibyo tubona, hirya y'ibyo bitekerezo usanga ngo bya muntu, ngo winjire muri dimension yo gutekereza kw'Imana, uvaho wicaraho ugomba kwicara, kuko biravuga ngo ntago twaremwe turi imirizo, twaremwe turabana. Amen. Dawidi rero yisanze muri ubwo buzima, kandi Dawidi kubera ko yari umwe mu batoya mwabo yagombaga kugira affection parentale irenze bakuru be, yagombaga gukundwa cyane, yagombaga gushigwa ku mutima no kwiberi kubera ko yari mutoya mwabo. Ariko hari ibintu byinshi bigaragaza ko kugeza guhera kuri papa we, guhera ku bavandimwe be, guhera no kubahanuza Imana yatumye mwabo,
bamuciye amazi baramudenigire. Ibintu bibiri bigaragaza ko Dawidi asa n'uwasuzuguwe, ariko nanone ubwo buzima ntiyigeze abwemera. Yararwanye, arasatura, arakubita, arapena, agera ku ntebe Imana yashaka ko yicaraho. Kimwe cya mbere nuko igihe Imana yatumye umuhanuzi mwabo kuja kwimikisha umwe kugira ngo abo umwami, kugeza ubwo umuhanuzi Imana yatumye atangira gukonfonda ugomba kwima kuba umwami, kubera uburebure, kubera uburanga, kubera igihagararo. Kimwe mu bibazo amatorero n'imiryango ifite uyu munsi ni ukureba ku gihagararo. Haje ngo abantu barebare, uwatumwe ufite ihembe ririmo amavuta kuja kwimika Dawudi, ngo abone abavandimwe be kubera ukuntu bahagaze, kubera ataye, kubera amafaranga, kubera amashuri, kubera ibi biboneka hano hanze, akavuga ngo noye. Imana ikamubwira ngo namugaye, kurareba hanze, njyewe sindi kureba hano, ko ndarenza amaso bigaragara, hari ibindi bitagaragara, nubwo bitarahishuka njyewe nibyo mpaye ndeba. Dufite ikihe kibazo rero musubuke, nuko twamenye amavuta ku bihagararo. Amavuta yasinzwe abanyabihagararo. Ni bande basengewe boko ba Dawidi? Ni bakuru biwe. Ako si Imana yashaka ko Dawidi, yashaka ko bakuru bari bo basengerwa ya? Dawidi mutoya mugufi ni uzosengerwa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Turimo gusengera iki? Turimo guha inshingano iki? Turimo guha inshingano. Hari ikintu Imana yambishuye muri minsi ivuga ngo iyo wumva hari igiterane cya Maserafi, cya Agape, cya Hope, kumva ngo bateguye igiterane ngo topic iravuga ngo ibintu 10 by'ubwenge, ngo wogira ngo kugira ngo utere imbere. None ukibaza ubwenge bwo mu ikanisa burenze kwitegura ko Yesu azogaruka ukabubura. Ubwenge tugiye kwiga burenze kumenya ko Yesu ari hafi. Ubwenge nyawe kuko geography twarayize kera, description de la terre. Ugiye kwitwigisha kwanza ntunayizi neza. Hano ni kwa Yesu. Hano ni kuvuga Yesu wapfuye akazuka. Yagiraga ubugome n'uburyarya, ariko niwe bishimiye gushenjagura. Andariwe mubyeyi w'imitima, andariwe mubyeyi w'imitima. Yagiraga ubugome n'uburyarya, ariko niwe bishimiye gushenjagura. Andariwe mubyeyi w'imitima. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dawidi wasuzuguwe kubera ibihagararo by'abakuru be. Dawidi wisanze nati lwa yaramugize muto, yagombaga kubyakira, ko ntigeze abyakira. Imana igukangure wanga uco kibanza kuko Imana si ushaka kuba. Bwana asifiwe sana. Bimwe mu bintu bizokugira muto mu buzima bwawe bwose nuko utamenya ko imbere yawe hari urundi rwego ugomba kuzamuka ngo wicareyo. Nubaho ubuzima butekereza ko aho wageze warangije, imbere yawe hatabaho, uzoba upfuye. Habe nubwo woririmba ibujumba twese tugakomera amashi, South Africa ganti ramenya ko uzuririmba. Kundi tubona kuza wicara imbere hani Bujumbura, hari ahantu uzogera ntamenye ko waje wicaraho ugeze, ni winjira wama wicaraho. Basoza amaterano batamenye ko waje, ariko iyo uje hano tutakwicaza imbere, hari ahantu uzogera ukicaraho ugeze, ni winjira uko wama wicara. No good. Mvuge ngo amen. Niki rero dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi? Icyambere dushobora kwigira ku buzima bwe nuko ibanga ryo kubahwa mu ruhame ari ukwiyubaha mu ibanga. Ibanga ryo kubahwa mu ruhame ni ukwiyubaha mu ibanga.
ibanga rya mbere rihesha umuntu kubahwa mu ruhame. Niba ukeneye ko hano tugukomera amashi, ubanza ugenda ubeho ubuzima bw'iyubaha uri wenyine. Ibintu dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi, cyambere nuko ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame ari ukwiyubaha mu ibanga. Kangusabe mu mutima basubisubiremo, niba ufite nk'isoni zo kubwira mugenzi wawe cyangwa wamva utari muri mood, ariko umutima wawe bivuge ngo ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame ngo nukwiyubaha mu ibanga. Nubishobora ubwire mugenzi wawe, ariko nutabishobora uzibwire mu mutima. Mubwire ngo ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame ngo nukwiyubaha mu ibanga. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kimwe cyambere dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi nuko ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame nuko iyubaha uri wenyine, nuko urwego ushaka ko tugukomeraho amashi, nuko Imana ireba ibitagaragara ibanza kuyagukomera kugira ngo abantu tukwemere. Ima itaraguheza amashi uzodukondisiona, uzodushiraho imbaraga, uzodushiraho igitutu, tuzoyaguhaye kugufenda, ariko ntayo twaguhaye mu mutima. Uburyo bwiza bwo gushaka icubahiro mu bandi nuko iyubaha uri wenyine. Iyo uri wenyine uzureba iki? Iyo uri wenyine uzutekereza iki? Iyo uri wenyine kuri telefone uzawandika iki? Iyo wagiye gucuruza kure y'abakuzi uzushira kuri to normale cyangwa aho ngaho ntimuhumve, ntiharimo ntimuhumve. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yagira ubugome n'uburyarya, ariko niba bishimiye gusheshagura angariwe Tewi mitima. Tewi mitima. Bwana asifiwe sana. Amen. Iyo uri wenyine kuri telefone uzure kuri YouTube, iyo uri wenyine mu cyumba nta wundi muntu urimo, ico uzureba nico kigani icubahiro uhabwa iyo wageze mu gatatu gusa. Bwana asifiwe. Ukubayeho uri wenyine, iyo wabonye amafaranga menshi, uburyo wiha discipline yo gutanga icyacumi, nta umenye salaire cyangwa nta wamenye ayo wakohereje, ibyo nibyo bigena intebe uhabwa muri agape. So nyine gusa. Kandi mbabwiza ukuri, umuntu ashobora kwicara inyuma muri agape yicaye imbere, undi akicara imbere yicaye inyuma. Habe no kutwicaye hano, iyo aba Yesu yitoye ngo ni ukora protocol akicaza abantu umuntu, birashoboka ko ho wicaye atari ho wicaraga. Kubera iki? Twe twicaza imodoka, twicaza ifaranga, tukicaza abantu basengewe ku bushumba, Imana yaza ikareba amavuta yo mu mutima ikayashira imbere. Siko bimeze uko nguko. Umwami Yesu arakoze yewe, arakuze yawe n'ubwo uzoduhahaza, ukaduhaharisha ifaranga, ukaduhahaza ubwiza, ngo niwe wa mbere ngo ibujumbura, ngo niwe ngo mwiza wa mbere. Yagira ubugome n'uburyarya, ariko niba yishimiye gusheshagura Tewi mitima. Tewi mitima. tugirire Imana gutya kwanza. Hallelujah. Sema amen. Amen. Sema haleluya. Hallelujah. Keneye cubahiro, keneye amashi, uzuyiha uri wenyine. Kuri afere y'icacumi uzamumva wo kwiha amashi, kuri afere yo gusenga mu rukerera kurumva wo kwiha amashi, kuri afere yo gusoma Bibiliya kurumva wo kwitora kuba revera w'iryo kanisa.
umutima ageze kumbwira ngo ngomba kuba pasiteri mwiza kugeza ubwo nziyemera kuba pasiteri wanje. Urwego rwiza rwo kuba pasiteri si ukuba pasiteri w'abandi, ni ukwemera ko wenyine uri pasiteri wawe wenyine. Iyo warenze urwego rwo gushaka kuyobora abandi ukumva wowe kwiyobora tiwicira urubanza, birizivuga ngo iyo umutima utagucira urubanza ngo tugira guti tambara. Dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi nuko ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame nuko iyubaha mu ibanga. Twiza kuganira namwe ijambo rivuga ngo icutisha bagombaga kwica kizakwica. Imana yahamagaye umukozi wayo Yoshua iramubwira ngo genda ukureho byose, ngo ashikagirira imbabazi by'Imana itagiriye imbabazi. Bamwe muri twe bakikiye iby'Imana yerekuye itigeze ijisha mu mugongo. Ubwo buzima bwawe ukomeza gukikira iby'Imana idashaka kukikira, ukikiye urupfu rwawe. Aho ngo havuye igihangange cyabakozaga isoni ku manywa na nijoro, ngo yabatukaga ku manywa na nijoro. Nukuvuga ngo ni nkaho yabatukaga ibitutsi byo kwiririrwa n'ibyo kurarira, ntibigeze babona agahenge. N'uyu munsi hari iyo audio ufite muri iyo telefone cyangwa iyo foto, hari umunsi uzoyishyira kuri CB Buja, CB Communauté Banyamulenge Bujumbura, Communauté Banyamulenge Bujumbura, CB Buja, Communauté Banyamulenge Bujumbura. Bwana sifiwe. Amina. Ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame nuko yubaha. Iyo uri wenyine ibanga ryubahisha ipeto uzambara ukambarira mu bantu hagati muri twebwe. Ni uburyo uza witwara uri wenyine, ni uburyo wifata uri wenyine, ni uburyo uza uvugana n'abandi kuri telefone uri wenyine. Muno hari umuntu wamubwira ngo siga telefone yawe ukuremo password zose numara ugende. Yova muno yiyahuye twazoyireba ku kiriyoce. Papa kuravugana nande shangazi ini voiroke de shangazi yo gusengagira bafura mu gituza papa kwavuga bazi shanga yagira gubugome n'uburyanga ariko niba bishimiye Sei wimitima, andariwe sei wimitima. ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame no kwiyubaha mu ibanga. Uburyo bwiza bwo kubona amashyi mu bantu nuko uyiha uri wenyine, nuko kwemera Imana ikabanza ikayaguha, nuko umwuka wera abanza kukwemera, nuko amaraso ya Yesu ikimenyetso kikugendagendaho buri munsi buri mwanya, nuko ubuzima bw'Imana bubanza kuguhamya nk'uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo mbere yo kwirukana amapepo, mbere yo gushamburiya, mbere ya byose. Ibanga ryubahisha umuntu mu ruhame no kwiyubaha mu ibanga. Cyakabiri dushobora kwigira ku buzima bwe nukwemera kwitangira ico waragijwe. Ubuzima bwemera kwitangira ico waragijwe, kwitangira ico waragijwe. Ubuzima bwemera kwitangira ico bwaragijwe, gupfira ikiri ku mutima. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kamaze mama amen. Hari umuntu bamusubiza mweme na mama yerko. Hari umuntu wo kwitwa umwungeri ntantama afite. Igihe dubu n'intare byaje kurya intama Dawidi serera muhaye kuragira. Nushake ntuhekere hano kubera ko intama zari zagiye. Utekereze ko n'izina ry'ubwungeri bwa Dawidi zari rigiye kugenderamo. Kuko intama nizimuva mu maboko niziva mu rwuri izaragira kubera ko ntacaragiye tazigera yitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwemera kwitangira ico waragijwe, kwemera gupfira. Bibiliya ivuga ngo
idubu n'intare bije ngo agahubuka guhubuka no kuvuga ngo akavuduka akiruka donc nukwiruka sans contrôle nukubona ko ari muri danger akavuga ngo aho kugira ngo ntakaze bino bintu bigiye kugenda ahubwo nje no bigenderamo ariko nkabereka ipera. Amen. Kuko izi dubu n'intare zariko ziza gushaka ngo zitware abana b'intama ariko none Dawidi nawe izina ry'ubwungeri rigenderemo. Nagira ngo nkubwire ngo niba hari idubu, niba hari TikTok, niba hari umugabo, niba hari ujya mukobwa muza muguma kwandikira nutamuburoka, niyo ntare satani, niyo dubu satani yohereje iwawe, natwara shaka indi n'izina ryawe ry'ubuyumbe rizagenderamo. Ntushobora na gato kwitwa umunyamasengesho udasenga. Umwanya wawe wo gusenga nutwagwa na WhatsApp, nutwagwa no kureba bya bindi no guheza umwanya bya bindi wahaye umwanya. Izina ryo kuba umunyamasengesho uzosugara uri nkanyihasha wafushije abana. Ko dufite abayumbe benshi bapfushije ikiyumbe basigarana amazina y'ikiyumbe bameze nk'abanyihasha bapfushije abana. Ni Nyarubira zashize ariko ziracitwa Nyarubira. Kubera iyo mpamvu hari idubu yawe, buri muntu wese afite idubu ye. Hari akantu satani yashize imbere y'ubuzima bwawe kenda kukwambura cya kindi wiswe rya zina wahawe ngo izina rizimire rifutike rigendere mu gutakaza cya kindi Uwiteka yaguhaye kuragira. Kandi buri wese afite ikindi Imana yamuhaye kuragira. Muri twebwe nta muntu udafite icyo Imana yahaye kuragira. Cyo ngico urinde neza, rinda neza, rinda neza icyo wahawe atagira ukwambura ingabire yawe. Rinda neza icyo wahawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Buri muntu wese afite icyo yaragijwe. Kuba uri muri uwo muryango ce n'est pas par hasard. Kuba uri muri turu, kuba grand frère hanga ari wowe batowe kuba umuyobozi wa turu, ntago ari impanuka mu ijuru. Ufite icyo waragijwe, ufite icyo ugomba guhangana naco, ufite ibyonyi, ufite idubu bishaka kwica umurimo wa turu. Nudahagarara neza izina ry'uburepresente, izina ry'ubuyobozi izagendera. Buri muntu wese afite icyo Imana yamuhaye kuragira, nutabireba neza bizagendera. Kwemera kwitangira icyo waragijwe ni ikintu dushobora kwigira ku buzima bw'umwami Dawidi. Umuryango wawe warawuragijwe, ako kazi warakaragijwe, uwo mugabo waramuragijwe, uwo mwana waramuragijwe, ico gitaramo mwarakiragijwe, gatatu mwarakaragijwe. Tutagafata neza idubu n'intare tibigira impuhwe, tibiza bisinzira, tibiza bicika intege. Iza binyura à gauche, iyo byanze bikanyura à droite, iyo byanze bikanyura hejuru, iyo byanze bikanyura hose. Zonyura mugabo, zonyura muri visi, zonyura ahantu hose. Kwemera kwitangira icyo waragishwe, kwemera kugipfukamira, kwemera gufunga nimero 5 kuvuga ngo je bloque au nom de Jésus. On va kubloka. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Si ngombwa kuzumva abantu bose, si ngombwa ko abantu bose bazakumva, ariko ni ngombwa kuziyumva kandi ni ngombwa ko Imana izakumva. Niba Imana ikumva, kuko abantu bo banze ni Imana, siko abantu banze Imana. Umutima igihe naje kare umutima wambwiye ngo umuntu ntazafa umunsi yakoze icyaha, ngo umuntu azafa umunsi yafushije umutima umuhamiriza ko yakoze icyaha ngo yihane. Umuntu ntazafa umunsi yakoze icyaha, umuntu azapfa igihe yapfushije umutima umucira urubanza ko yakoze icyaha ngo yihane. Igihe wafushije umutima ugukosora, umutima nama wawe ugapfa ugakora icyaha, ariko message yo mu mutima icumu ryo mu mutima ndiri gutere ngo viyo ugapfa aho ngaho, icyo gihe ubugeze kure mu rupfu kabisa. Imana igukangure mu izina rya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Icya gatatu dushobora kwigira ku buzima bwe kandi twenda gusoza.
nukwemera guhinduka isoko imara inzara n'inyota bari ku rugamba. Kwemera guhinduka isoko imara inzara n'inyota abari ku rugamba. Kwemera guhinduka umwivuru utwikira abanyagirwa cyangwa bicwa n'izuba. Ko Dawidi yari umwana muto ushimishimana. Dawidi yari umwana muto ushimishimana. Yararirimbaga imyuka n'ibigahunga. Yararirimbaga imyuka n'ibigahunga. Dawidi yari umwana muto ushimishimana. Dawidi yari umwana muto ushimishimana. Yararirimbaga imyuka n'ibigahunga. Yararirimbaga imyuka n'ibigahunga. Kwemera guhinduka isoko imana inzara n'inyota bari ku rugamba. Kwemera guhinduka isahani inkoko abashonje bariraho. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mutima wagaze kumbwira ngo imana nimba ifaranga ntagawa cyangwa ikampeza position yo kuba umwami president cyangwa ikintu kanaka ngo sinko niyo gukubita bari munsi yanje ngo ahubwo ningaza imana ibintishije ngo nyifate neza ngo abandi buririreho bava hasi bazamuka ngo twicarane hejuru. Hey. Bwana sifiwe. Amen. Imana nitiza ndanyuzwe amafaranga ikamugira umwami muri twebwe ntago izabimugize inkoni nziza yo kudukubita ngo dukomeze tube hasi, ahubwo ibimwicaje hariya ngo afate urwingo neza, afate ingazi neza, hanyuma ngo atubwira ngo namwe nimwurire muze munsange twicare tunezerwa. Ntabwo Imana yaguhaye iyo position. Kuba Imana yaraguhaye ifaranga si ukugira ngo uza wisohokana wenyine, ni ukugira ngo uhinduka isoko imana inzara n'inyota abari ku rugamba. Hari umwifuri, hari umutaka Imana yashize mu biganza byawe. Kuba ufite icyo kintu, kuba ufite izo ndirimbo, kuba ufite iyo modoka, uwo ni umwifuri Imana yaguhaye ngo uzugende utwikira abanyagirwa cyangwa bicwa n'izuba. Uri igicucu cy'abandi. Uri igicucu cy'abandi. Uri igicucu cy'abandi. Bwana sifesa. Amen. Francis. Mutima wagaze kumbwira ngo uyu muvuga ubutumwa agiye kubwiriza ariko ufite umutima uri mu ibyaha. Ngo abari ku mugore mwiza w'inzobe cyangwa wirabura watetse inyama agiye kugabirira umushitsi kandi umushitsi ariza akunda. Ngo yamara kuziteka n'ibirungo byose ngo kaziyakurira mu isahani icafuye. Iyo umuvuga ubutumwa agiye kubwiriza neza yateguye ijambo ryiza ariko afite umutima ufite ibyaha. Ninko umudamu mwiza wateguye ibyo kurya byiza umushitsi akunze yamara akabimugaburira mu isahani yanduye. Nubwo byari byiza biramwica biramutera indwara aravamwe yageze nabi. Kubera iki? Imana yaremye umuntu irema umutima wumva undi. Ukuba impamba abwira nti Muhammad uzumva kuko birasha mu kanwa. Imana yakiranuye umutima kumva uwundi akanwa kumva kandi. Ku buryo ibyo mbaye mvuga niba biri mu kanwa timuzumva iri kiri ku mutima nico mutahana. Kandi habe nubwo wotekereza ko mwacumvisha kubera ko cyavuye ku kanwa nyuma y'iminsi 2 kizaba cyavuyemo. Kubera iki? Imana yakiranuye uburyo umutima uza wumva undi. Dufite uburyo dukunda kuvuga ko umuriro watse hako wibaza ahantu kibiriti cyavuye ukakibura kabisa. Se umutwa umuriro watse ariko brike ko nta kibiriti kiri hano. Kubera iki? Kubera ko byashushe birambwiye ngo ubwoko bwanje ngo burimbuwe ngo ni n'amapepo. Kandi umutima warambwiye ngo umuntu ntangana n'imyaka, ngo umuntu angana n'ubumenyi afite. Umuntu ntangana n'imyaka ye, umuntu angana n'ubumenyi afite. Uzumenye ufite imyaka mikeya mwanya ugahita uba chef. Kandi harimo papa na mama. Bafiyanshajinje utarabaho bakora ubukwe udahari ugeze uvuse utangira kuba umugabo. Ariko ufite ubumenyi ubwoko bwanje ntabwo burimbuwe n'ibiheko, burimbuwe n'igiheko cyo kutamenya. Ukuntu ubona kera kunguko kera mwarambiye ngo nicaye ile wa Mungu musinzira.
murakoze cyane kubera iki ntabwo dukeneye kwiga oya papa gira vuba mudushiramwe agakunga twigendere ayegeye kimwe tuyeze kuja kwigisha mu kanisa rimwe ahangaha kaya baragiye kugashiramo yagira gubugombe n'ubujyana ariko niwe wishimiye gusezagura kandi ariwe w'imitima. Bwana sifiwe. Amen. Arantu nigeze kwigisha twarimo tubiganira n'umuvandimwe ejo twari kumwe na Eric na Musore. Ndabwira ngo kimwe mu bimenyetso bizokwereka ko umuntu akiri muto mu mwuka iyo yitegura kuza mu materaniro azategura umuswara mbere yuko yategura Bibiliya na agenda. Nico kizokubwira ko uwo muntu akiri bebe spirituel. Mbere yo gutegura Bibiliya na agenda ahitetegura umuswara kubera iki agiye muri gym. Wari tayari gusa yewe wewe namaki tutegura umuswara twebwe tegura Bibiliya ubu nyine wowe babwira mwese umuntu waje hano materaniro nazamure Bibiliya kimwe kiza kwereka ko tudakunda no kwiga uvuga ngo umuntu wese wazanye Bibiliya hano wosanga pourcentage négligeable nizo zazizanye kubera iki ariko ntabagiye gutwara imodoka nta contact umuntu wese ufite imodoka yitwaje contact ariko umuntu waje mu materaniro wese yasize Bibiliya kandi ntano wazanye agendaga none umuvuga butumwa ahita ategura kwigisha neza ibyo kwandika muri agenda tazo mufite yobarereze se azoza yigisha neza afite agenda na za Bibiliya nagera ahantu yigishe neza ibintu biri class nagera ahantu zitari abarerege kubera ko niko mumeze abo nabantu mpamvuga iyo turi nko muri Ghana iyo tubasanga muri Ghana hajya hepfo cya Accra niho baba mbo mvuze nawe muso nukwihangana nta kundi gano kwihangana ogira gutese amen twari tuvuze ngo icya gatatu dushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi no kwemera guhinduka isoko Imana inzara n'inyota bari ku rugamba icya kane dushobora kwigira ku buzima bwe nukutemera gucibwa intege n'abakurusha intege kutemera gucibwa intege n'abakurusha intege kutemera gucibwa intege n'abakurusha intege Dawidi yahuye n'abakuru be baramubwira ngo turakuza agasuzuguro n'agahayugira ariko gumayo bakuru be niba bari kuba muci intege ariko ntigeze yemera gucika intege yageze ku Imana yagambiriraga ku buzima bwe babwiza ukuri nubwo ushobora kuba kugwana n'ibintu bikurusha imbaraga nubwo ushobora kubugwana n'abantu bize kukurusha nubwo ushobora kubugwana nabo nubwo ushobora kubugwana n'ibikurusha imbaraga tuzemere gucika intege niba imbere yawe ari heza mbabwiza ukuri abantu bose muri Bibiliya bahuye n'ibikomeye hari umuririmbyi wavuze ngo hirya y'ibijigo by'intare Daniyeli yarebaga intare akabona zigiye kumurya ariko hirya yabyo akabona ubwiza akavuga ngo ubwo hari ubwiza ndemera mbinyuremo ariko nzicare hariya yes yabonye imisumari abona nishi ariko hirya amavi yose azomupfukamira aremera arishora hano muri uru rugendo hari ibijigo imeze uko uzenda kugukanje ariko nurangiza hirya hari ubwiza ntuzemere gucika intege uzahangane nabyo ubinyure hagati hija uko mbele kuna matunda ya uzima amen Bwana Yesu asifiwe haleluya Imana neza ishaka kuzakugira umuntu ukomeye izi guhindura ikaratasi izandikiraho igitabo cy'amateka kizabera inyunganizi abazahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo aho niyo ngiye gusubiramo ndavuga ikindi kimwe hanyuma nsoza amen iyi Imana neza yenda kugutegura kuzoba umuntu ukomeye
izi guhindura ikaratasi yayo nziza ikaguteza ibigaragezo ugafusha ugakena ugasuzugurwa kubera iki uri ikaratasi y'Imana. Imana kira kwandikira igitabo cy'amateka kizoba inyunganiza kugira ngo abantu bose bazohura n'ibigaragezo nk'ibyo wahuye nabyo nibasoma amateka Nyabitanga bavuge ngo Nyabitanga yahuye nabyo ariko yabaye umwami naje nzomuha. Muri twebwe hari abantu bahindutse ikaratasi y'Imana uri buriyo y'Imana kandi buriyo bazayishere bangaho ko hari abantu bari buriyo y'Imana kizamigira gucya wagira ngo birakunze ugahomba wakaba ntibikunde abo wakabye ntibakwishure biburiyo y'Imana ariko bizoja kuri propre bizayiva kuri buriyo. Bwana sifiwe. Icanyuma rero muri byinshi ushobora kwigira ku buzima bwa Dawidi nuko amaherezo y'abizera ari icubahiro. Amaherezo ya Dawidi yicaye bwana. Amaherezo y'abana b'Imana tuzoja mu ijuru. Tuzaririmba 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 twesurufaya. Nubwo ubuzima bushaririye ku bantu benshi ariko amaherezo y'abana b'Imana turahenze kandi tuzifuzwa n'isi. Hari umunsi utya Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari umunsi Imana izazana icubahiro gikuye cy'abana b'Imana bakicara ku ntebe bagomba kwicaraho. Abisi ico gihe twese turacari hamwe, twese turacabyara abandi bapfusha, twese turacakenye, turacaburara twese hamwe. Kwari umunsi sivuga ngo Nyamutunzi na Lazare, un petit Lazare umukene wifuza gusangira n'imbwa. Hari umunsi yicaye mu gituza cya Abrahamu wakazurisha uduti nk'umushinwa. Hariho spaghetti y'abashinwa zarisha abashinwa ubona gusa abashinwa yemwe no ifurusheti nimwe mwazizanye none muzivuye mugeze ku biti. Umugabo umwe tuziranye mwene wanyu ari mbonye mwene wawe naze kuvuga ariko ni mwene wanyu wowe uraho gutyo azi Icyongereza neza n'Igifaransa n'Igiswahili n'Ikinyamurenge ko ariko yambwiye ko ari igihugu yagiyemo ngo ashike aburi cyo komanda cyo kurya kubera ko ururimi bavugagamo ntibumvaga Icyongereza muri restaurant yararimo n'Igifaransa n'Igiswahili n'Ikinyamurenge. Yareba kuri meni tangira ku inkoko yewe ari ibintu byinshi tukiciga kabisa. Abantu tibabumva Icyongereza tibumva Igifaransa nubabwira Igiswahili ngo bacumve. Yareba kuri meni akabona nani ligne brisée ukoga izo ni inyandiko akabona agatse none ni gute umuntu yo command inkoko hano yamatangira kubika zamucanze gusa. Amaherezo y'abana b'Imana tuzaja mu bwami bw'Imana. Haleluya. Amaherezo y'abana b'Imana, amaherezo ya Dawidi yicaye ibwami, amaherezo y'abizera tuzaja mu ijuru. Reka dusenga Imana. Utinye suyiteguye kukwari timawa duye ararushaka winongwi kugurani jawe abishoye mutinye suyiteguye kukwari timawa
Tangusabe uzamura ikiganza cyawe. Ntutinye Hallelujah. Gwina Gugura Nutinye Suiteguye Mana hari urucantege, hari amajambo yuzuye ubuzima bwanje ko ndashakira icubahiro atariho ari kunyobore Mana. Kangusaba usenge muri ico kibanza, nibishoboka uhaguruke usenge Imana cyangwa upfukame ubwira Imana ngo Mana ndashaka kukuyoboka by'ukuri. Sa Ntutinye Suiteguye kuko Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Hallelujah. Ubuzima bwacu urabuzima. Namba baraka na mvua ya mbingu. Wakiri ikibanza tugomba kwakira. Uyoboke Mana. Cyubahiro cyawe.